Heia ko ake nei tīmatai ngā mahi o te ahurei Waumed ki roto o ngā motu. Engari he mahi anō hei whakatutuki i te tuatahi. Hei tā tō mātou tangata i Taranaki, ara paira tāwhai, mā rauringa tamariki, me rauringa pakeke e oti ai te mahi nei. He puku mahi kia oti wawe ai ngā whakahaerenga mo te ahurei Waumed. I te rangi nei i kitea e nā tahi ai te mahi a ngā iwi katoa o Taranaki. E mea nui ma Taranaki, maunga mga iwi toko waru o Taranaki, tēnei kaupapa e manaaki. Me ki ka pōhiritia ki te ao, ki ngā iwi take o te ao anui. Engari, ko ngā tai tamariki hoki tērā e whakapeto ngoi ana ki te hanga kākahu mā rātau, o tira mana tāngata katoa e haere ana ki te hīkoinui ki Waumed. Whai wāhi anō ki te hanga i etahi o ngā momo toi. Hei whakaraka i te tangata, really. He kaupapa e kite ai ngā tamariki no ngā kura tuatahi hurinoa i Taranaki e mahina tahi ana kia noho pūmau te wairua o Waumed ki te rohe whānui o Taranaki. Ko tai mai āhua waru tekau, ko tai rau ngā tamariki, ko tai mai i ngā kura rua tekau, i roto i ngā rā e toru. Koinei a Elaine Narongo o te kura o Spotswood e puku mahi nei. What's this? It's a t-shirt that I've been designing at the art gallery for Waumed on Sunday. Kei te arikarika katoa ia ki te mau i tāna tiha te hau i hangaia i te rangi nei. Have you been to Waumed before? No. So are you excited to go? Yep. Because I think there'll be fun to go to. A te rima o nā haora i te ahiahi ka tū te rōpu tuatahi, ana te kapahaka o nā purapura o te tai hauauru no Waitara ki te Atamira. Rapaira tā whai, te karere.